Ungavula nje umlomo wakho utshele ukuthi Nkosi ngiyathandaza. Wasa. Uyabona mase kumayeka nje uphumela kwesimo ungene kwesimo saDavide labantu bakhona takhe. Sike sikaba naked papa ungazi weNkosi ngiyathandaza. Akamtshele ukuthi Nkosi ngiyathandaza. Banda la bahasa la bahusha. We love you, Spirit of the living God. We love you, Jesus. When I know where you are empty, when I love you, my Father has made. When I love you, my soul, and every time when I went to a window, I changed. When I went to a beach, and I formed against the time for the nights. When I went to a sanibona njani na siyaphila thina sikhona ngala lehawu bathi ngamtonzini eceleni la kaMtonzini la sikhona khona sibekovakashela umfundisi Masina umfundisi Jilo watiwa kakhulu enzaweni yasePinari ngiyathandzwa abantu kulapho bamkhetha khona abantu abaningi bathi no sicela ukuthi nibe namfundisi kule show yenu simati kabantu nebantu labanye labangamati bakhona kumati umfundisi ngoba umfundisi lokhethiwe umfundisi lothanziwe ngoba ukhumbule ukuthi umfundisi uthena kavela kakhulu nje dube abantu bavela ngemsebenzi lomuhle abantu basho ukuthi no uyathandzwa umfundisi kakhulu umsebenzi wakho uyalikhulumela nebantu nje nabaneticelo letitsite likhalo mithandazo uyakhona ngathela yonke lendzawo ngaphandle nje kokutheni ukuthi kumbe yamati umuntu kumbe noma akamati usita kwasane so bathi bantu no asele live livuseleleke lonke yonke iPinari ivuseleleke kufake ekhathi mongodini kufake ekhathi kulikazi bomathulu bodrobheni yonke lendzawo ngiko lakutheni balithi silethe khona umfundisi Masina umfundisi wethu lothandzwa kakhulu lana ePinari nje ubona ngeNkosi awundlula ngesondo ukhathi kugcwele imova lapha ngaphandle ngiyakubeka umangalise ngiyamangalisa ngize ngithi hey kanti konakala kunephathi noma mshado hey Ngeze ngisho ukuthi no umfundisi uyathandzwa umfundisi uthatha kakhulu uyathandzwa kakhulu umfundisi uyathandzwa nami ngimangele kakhulu ngithi noma ngidlule ngedrobheni noma emoyeni noma ngithi ivakashela nje every Sunday sometimes ngabo Saturday ngabo isikhathi sokumagudi ngoba kunemisebenzi ama-event ngoba kuyashadwa nala ekhaya isupport isuke ikhona phela abantu lesisitanda la kuphilwa khona vele kufuna kugcwala ungaya nalokho ungawuphili khona hayi angakiya wonke umuntu ufuna kuhlakanele kuphileka khona nangabe impilo iningi kakhulu njengako lana kamfundisi sisayibeka ukuthi kuyagcwala kusho kona ukuthi impilo iningi kuyaphileka hayi mfundisi wethu phela ngishaya moya lo phasi ngani phela kufuna ukuthi uhambe ngale ndlela yakho namuhla nje kugadila kuphela professor hayi funa phela sina professor lo mfundisi punto Masina sicela nje abantu labathinte labakwatiko nalabangakwati nalabeva ngawe basho nje ukuthi umfundisi nangu umfundisi wethu lothandzwako asho nje abingelele bantu aphinze nje asho ukuthi ngimfundisi bani njengoba sesempitile mfundisi bani utholakala kuliphi isonto tineti njalo ngoba sithi udlula kaMtonzeni uyabona so asenje asho ukuthi ngimfundisi bani mfundisi utholakala kuliphi isonto asho nje lokuthinte nje ukuthi abantu bakhona njengoba bamthanza tineti njalo ukuthi utholakala kuliphi isonto ngakuphi indzawo ungenwa nini kumbe esontweni uyabona nje njalo sokukhona ukuqhubeka nje nelona ngoba abakhatha kakhulu bana senje mfundisi ukutisho nje kancane umfundisi wethu ngiyabingelela babukeli emakhaya njengoba sibashilo ebafowethu la ngimfundisi Masina ngisebandleni leGhost General Miracle Center la sicule khona 2016 umsebenzi omusha waNkulunkulu kodwa ke ngiqala la ngiqale khona ngikusebenza ngipitwa uNkulunkulu ngiqale Alliance
church in South Africa. Bengilapha eKlatau ngakagwalapha. Lesonto lelakhona isitini esincane le-round elikhulu lela. Yeah, isonto leli lemafika but ngathola kungasindele. Ngilakhiwe ngimi kufika kwami ngibuya kuphumelela esikolweni. Ngiqale ngo-2010 la yophela 2014. Kunaka but bekuwakha lapha umusa uNkulunkulu. Manje ngifuna ukusho ukuthi usho nje wabasho bafowethu ukuthi bazi ukuthi bayakuthanda ini. Akuyi ngekuthi kokuqala nje ufuna into yakhe ukuthi umsebenzi waNkulunkulu ufuna uqale wena. Ukwazi ukuthi wena uhloniphe. Uthi thanze and uconnect ukuhlonipha nabanye abantu. Bantu abalethwa ekusontweni ngokuthi imangaliso. Lithando. Ngoba lithando ngilendo uNkulunkulu asiniketa yona. Ukuthi asibe nelithando njengoba naye alithanda. Awukwati ukusita umuntu umthandazela hambe ngokuthi asukume wheelchair at the end of the day bese wena awubi nelithando kulowo muntu noma awukhoni abantu sibafinyelele kuwo ngoba kunalento lekhona uma umsebenzi waNkulunkulu abantu bakuthanda bese utshela ukuthi wena ngathi nguwe lengqono kunabo bonke abantu. Abantu kufuna uhloniphe kusukusela lomncane kuye kulomkhulu and ungahloniphi ngema status ukuthi lona usebenzaphi lona unemali lona akanamali. Bantu bonke umfanekiso waNkulunkulu bathanze bonke ngokufana and utreat bonke abantu ngokufanana. Mina la njengoba ngila ebandleni kuyafika nema artists lababuya ku Joes bolo bokukhananyathi boTakindo bathi angifiki lapha kusina sekufika Takindo sekufuna ngisukume ngitatatele umuntu naye ngimtreat njengawo wonke umuntu. Njengabo njengoba wonke lo ngengigcwela ngeke ngitatatele lo muntu angisho ukuthi angifuni bahlonipha party angifuni mina ukuthi nangibuka litswele na Takindo selitswele so useless kuna Takindo no bangimuntu naye lo ngihlonipha ngendlela ngihlonipha lo ngithanda njengoba ngithanda sengichaza ukuthi ungathandi ukunika ugrade abantu kunabo grade A B C no bantu bayafanana noNkulunkulu lithando loNkulunkulu sithande thina sonke. Kunalelo ngifuna kuyibuza babela njengoba ukhuluma ke ma-artist ukuthi bayafika boTakindo bafika bobani banyana. Lama artist afika ngendlela lokuthi bavakasha bayatshelwa noma kune communication noma kukhona imedia lekhona yaleli sonto. Nani ngoba basuke bendlula nje. Ngicabanga ngathi ngawuthini ukuthi njengoba nisho ukuthi abantu bayala isonto bayalithanda. Angibabithi. Anginayo mina imedia ukuthi maybe ngiya-advertise ngawuthini but indlela leNkulunkulu enda ngayo ngithi thola mina sebafikile la. Especially kunalabo Fiswayo ngamathi sase 5 Assembly sponsor naye lapho Fiswayo but sahlukana kuthana but indlela lengathi uNkulunkulu lathi veta ngayo kubantu ngami iyabenda ukuthi umuntu aqaba ngathi asambeni kaMfundisi Masini kanti into lenkulu futhi lenye mina ngithanda excellence ebandleni ngithanda yonke into le ukuthi nangenda into yaNkulunkulu ngingayeli ngidlulise ngiyenda ngenhlito yami yonke ngidinikela kuko konke ukuthi kwaNkulunkulu nako ukuthi kuba ngilendo le usinomuntu naseyibuka ibona ukuthi no labantu bayamthanda umuntu abamqondayo ngoba akufuneki lokuthi emabandla ethu lesikhathi siye sente nje kungathi siyandlulisa kodwa emakhaya ethu silungisa kahle. Mina ngisho nale sound le akusengikhadi ngilele ngiyithandzako ngifuna yona mara yona iya la kungiyakhona ngoba nginalesifiso sokuthi nangenda into yaNkulunkulu uyakunke ngibukela ama-show ngibukela abantu ukuthi basetha njani bese ngiyabuka ukuthi uma lo muntu endela abantu nje ukuthi utendela imali about if thina singakhona kwendela uNkulunkulu simkhonde njengalabantu laba noma sibandlule ngoba ngiyafisa ukuthi nasikhonda uNkulunkulu singakhondi ngathi sikhonda umuntu lo nganamsebenzini ebuhle. uNkulunkulu uyakuthanda kuhle uma singabuka iBhayibheli eJerusalem
eJerusalem makakha itemple lakhe Solomon walakha 46 years Yeah. alakha enelihle because God loves something excellent. Excellence ngelenye ikey leyenda abantu bakhona ukuthi ebandleni. Usina usebenza nebantu ungabi unomfundisi stupiditela. Yeah. Iba mfundisi lohlelekile. When they think that they be excellent ukhona kubahlonipha. That's the key lenda abantu bakhona singesikhathi bethe ebandleni. Selokhu ke letimangaliso uNkulunkulu lakendawo iyangena. So asemje mfundisi wami uyithi nje hlephu kancane nawe iqala alliance sebesiphinde siyilandzele futhi ukuthi okay right wabe sewusuka alliance wabe sewuvula njengoba usho ukuthi uvule eTlatlawo uyabona Okay, angisethi usuke alliance ma-alliance asengoba ngisuke ngakhuluma ngeTlatlawo. La ngiqale i-alliance ngingakabi ngumfundisi. Bengingaphansi kwemfundisi Thela. Lapha eVukasamba. Enganini. Yes mfundisi wami. Ngela nangifika ngiqhamuka khona ngoba angikayiqali emsindisweni yami 1995. From 1995 dinento igaba lento ehambile emabandleni la uNkulunkulu angihambise khona kodwa azangikhipha kodwa kungasilula la ngifike ngaqala khona ukuthi ngiqale yonke ukuthi inyalo ngathi ukuthi uNkulunkulu soqala lo msebenzi ukuthi uvele ngila eVukasamba kumfundisi Thele la ngifike khona kulomfundisi 2000 I think ngo 2001 okay ya mangiqala kumfundisi Thela ngiba naye ngingasingumfundisi ngikhonta nje kodwa ke umfundisi Thela ngenaye ngokubuka abona ukuthi le ndoda ibuya ineligqobo laNkulunkulu kodwa ke ukusebenza kwami ngangingumshumayeli kuye ya ngisebenza nje naye nesikhathi esiningi bengihamba naye vele isikhathi esiningi kuningi lengifundzile kule ncebo ya lengifundise kona ngekwemsebenzi waNkulunkulu naloku uNkulunkulu aveta lesipho ukuthi ngiyakhona ukuthi ngakhona kwakha emasonto ngiqalela kuye lesonto nje alliance leya iVukasamba siyakhe besinayo soba amabhara soyithi sisebenza sobabili nalencebo ya ngafunza lokukhulu ngathi ukuthi 2004 wangithatha wangise eBible school eBible school ephumelela ngibhadalelwe ngilencebo nangifundisa eBible school nangibuya le 2006 ngibiya kuyo lencebo ngizosebenza nayo ubuke ukuthi indoda kaNkulunkulu zinjani uma ngilaka nalencebo kuvela abazalwane base alliance kaMagugu ake ngibekise nje bafundisi thina abantu sinako lokubuka ukuthi kunama green pastures lapha kulapho uyabona mos angizokufuna ama green pastures okay kufike libandla la kaMagugu bekuyi Good Friday bathi kimi bayangicela ukuthi ngiyoba umfundisi wabe bangana umfundisi and libandla lamagugu ngilibandla leliphumelelako lelini bantu laba okay ngithi mina kubo ngiyaniva nisini bazaphatha hambani utshela umfundisi wami umfundisi Thela bamtshele ale ngathi angifuni naye ya ulungile la kimi and mind you ukhumbule ukuthi sengishadile senginankosikazi ayibreak la uyathi kunana into naye lilo sofuna uyabona uyishaya inkinga yabona into uphiwe unayo igqobo lakho igqobo lakho uzolishaya one time yabona sandakhatha vele la yethu yakubona unayo into lengiyifundzile nebantu abaningi ngifuna bayadi angithi mina icishe lokuningi cishe ngakubona ngiyiphathi yami efana le uthena uthola make amasini yakubona bowungasi kule level lokuyo ngiyana uyathi mfundisi kunana into naye wona ngiyacabanga ukuthi uyayathi kuba uyathi ne bantu labaningi bafunzile kuwe namake masini uyathi bafunzile mfundisi wami make masina ukuthole kuangisho ukuthi bowungasingibani mara bowungekho kule standard bengana lutho uyachaza na ukuthi bengana lutho ngasebendi ngingena lutho umshado wami ngashada ngemusa kaNkulunkulu njengoba ngisho ukuthi nangu kumfundisela it's just a testimony la ukuthi uma uNkulunkulu ngise Bible College ngi first year lapha kumfundisela athi uNkulunkulu kimi ngo December wakhona
angihambe ngiyokufuna ngolobola angisebenzi anginamali athi angibhala incwadi ngiyise eSwatini ngiyolobola lo nkosikazi ngiyibhale le ncwadi ku-October ngithumele umuntu aye emix eSwatini anginasenze la esikwameni akekho umuntu ongitshela ukuthi angiphi imali kuthi ngoDisemba sesivalile ikolo athi mfundise incwadi ngibhale ukuthi ngiyolobola mhla ka-25 December Christmas birthday Christmas okay kuthi mhla ka-16 angina cent athi mfundisi tela ngelesithathu bekuba iholiday ngisho 16 December bebathi Dinga's Day akhumbule then ke athi mfundisi tela sidaba esikhonza baqele bazana athi yitani sitonikelela masina ukuthi naye atodla iChristmas okay uma sifike bandeni ngelesithathu siyakhonza ngiyabona bekunebantwana abantu bebaye bo 20 15 20 abantu abadala bebaye 6 7 bangakethi bantu esontweni siyakhonza nasiceda ukuthi mfundisi okay laba nemnikelo lokunikelela mfundisi kulo bakumasina ngithokoza atoya udla iChristmas naye abete phambili baye abantu lapha ngibona abantu bakhipha ama-envelope laba bakhipha yabona bakhipha imali lapha bayikhiphe kuthi nase kuhamba kohlanganiswa le mali kulo kutholakala ukuthi le mali yenta 11,000 imali bengakendeki bengazange yenteka nala esontweni ngeSunday mara labantu nalabantwanyana kwenteke 11,000 kanti bantu labaningi abakakete esontweni but banikete babanikete ukuthi hambani nonikela hambani nosinikelela and bafaka ku-2,000 and ngitshela ukuthi imali engaka kwenteka 11,000 mfundisi sibalele imali abike imathawu wena le mali naSunday siyithola le mali engaka mara ngithola imali engaka but angeke ngize ngiyibambe yakho ngiyakunika mina thathe le mali ngibuyela ekhaya nangifika la ekhaya ngithola ibhuti wami lengumlana ahlala bekafikile ashiye 5,000 la ekhaya athi nimnike utawuhlanganisa bona ukwende kahle le mali sengina 16,000 ngisahleli fikela omnye umzalwane anginike tongiya 3,000 sengina 18,000 imali singakhona manje senginemali ukuthi ngiyokuyolo ngalesa sikhathi phela ngahamba ngalobola makusina and then lokunye ke ngaqedisa emva kwasenami sengila mfundisi uyabona mina ngithanda nasehamba so uyabona so la ngifuna khona kakhulu ucha kahle mfundisi uyabuya uthola make masina anginalutho uyathi mina le nkufunzile ngathi kumbe ngidakubeka ngisheshise lenkufunze kumake masina nalokufunze lusha sonke lebe sikhona leso sikhathi leso sifunze kunini ngoba into lokufuna uyazi make masina ukuthanze ungenalutho and bengisho ukuthi nabe akacabanga ukuthi utoke ube nelutho beka nani shothi akakuthanzi ngani ngekuthi unani bekathanze kuwena bakho ulethwe uNkulunkulu ane nako otswele ku into taNkulunkulu tehlukile ngoba naye make masina angamtholi ngoba bekuthi ngidawuthi ngamthola ngoba mina ngikhona ngakuveda of ngashela it was the divine work of God because uma ngiyeSwatini ngiqala ukufana make masina I heard the voice from God and I audible njengoba sikhuluma so okay bekakhonza bakhonzeza yona it was ngovakasha first time eSwatini nangifika lena kumlindelo ngabo 12 ebusuku I just heard the voice ithi ngifuna ukukhomba nkosikazi wami ivoice kahle mara le voice yona ivoice nakhuluma ngulungu ikhuluma around le ngqondo ngathi around awubona ukuthi iqhamuka kude but I heard that voice and then nangithi nkosikazi wami uthi buka lapha kunabogogo labahleli bayi4 uthi buka lapha mangiyabuka lapha ngibona bogogo ngithi mina manje nkosikazi wami labogogo ketsa bogogo mina nasacabanga bogogo uyavuka make masini bekalele uyavuka uyangibuka uthi moya ingcwele nangu le voice isho nje nangu nangisinangu ngiyathula
kanti mina ngimbonile nangisafika mara ngabuka nje into ya intombi nje ngani nginandzaba uyabuye uyalala senalala sengithi ngibutala ukuthi manje ngiyente njani ngisiyekela kwami ngathula ngabo 5 ekseni ngisho bayalindele uthi ye voice yabuya ithi tshela lo yamakelo ambide umtshele ukuthi ufuna kumshada ungamshiyeli kwaba ngqo ngambita ngatshela lo maka naye wangangihluphi wayombita nafika lapha ngithi mina sesimine ngifuna ukukushada waphambana nami wakhala wajika kwaba ngiloko yaqala lapha inzaba until saze sashada but kuthi lo ngimthola naye angikamthola ngoba vele bengithi hayi ngiyakwazi kushela bongaphathana amapizza nami ngiphiwe uNkulunkulu kungako nangisingambuka still enhlitweni yami ngibuka Musa nelithando laNkulunkulu ngoba njengoba ngisesina 20 years asikaze sibite makwakhe abuya to sigwema asikaze sishayana asikaze siqabana angisho ukuthi kubashana indlela mara sine siyayikhuluma masinyaniphelile isikhathi esiningi mfundisi wami ngathi ubeka nje lokubaluleke kakhulu uyakubona yathi ukuthi njengoba ngisho ukuthi phela lento isifungo tukwelusha kuyisifungo la kubo abantu abadzala ngoba phela lento le uthi nayenteka yonke lesini yonke lento le uyakubona ibe bufakazi baNkulunkulu ukuthi no lento le vele uphiwe yona ngoba ukhumbule ukuthi na uthola isupport tuwe umfati wakho bafati isikhathi lesiningi bafuna umuntu ngoba unani the same thing fana nokuthi njengami uyabona lesikhani ngithola lo wami lenginayo ngimthole nje so benginganalutho nami ngimthola ngisesikoleni nginofakazi lento lokuthi nami ngakhonjwa uNkulunkulu njengoba kuyisho lensana ngoba nasela ngimthole esikoleni ngisesikoleni ngiyafunda grade 11 ngiyamsoma uyavuma uyabo uthi yes angadumi ukuthi kumbe ekhaya kunani nani ekhaya njani njani nginobufakazi bakho bokuthi uNkulunkulu suke akhona ngoba ukhumbule ngasesangena letongole leninato maroli uyini into enjalo ebona betingekho ngingena nini nase yena sekakhona lapha so ngingangena njani khona ukuthi noma ngabe siyaronta ngiva bathi hayi ngoba sinokuhamba ama-gig network njalo speak some artist ethu yakubona but angeke ngithi mina sengibona zibani sengikhohlwa loya phela ngilo ngikhethe leyo naNkulunkulu yabo njalo lento leyo yinhle kakhulu siyathanda nasichubeka siyibona njalo ukuthi ifana nalento mshado wenu mshado lesikuthanda kakhulu ngoba sibukele lokuwo and uma asifuyisi nokuthi nalinye ilanga uvuka umoshekile ingani yini sibukele lendlela yonke siyikopa la kini ukuthi lento nayo ke ikhona umuntu ufuna ukuthanda kweliqiniso ukuthi nako uyakubona ukuthi lo msebenzi wakho uhambisana nale miracle uhambisana nale miracle lo msebenzi wakho uwenda ngendlela yaJehova so yini lokuphusha kangaka ukuthi phela bazwana abafundisi balingeka kakhulu manje ukuthi nakababona sithi bona boma ke nabaqhamuka nalogcoke lokhu angithi asiphuma emakhala afana nabo into njalo yini lesebese ikwenda ukuthi mfundisi ukhona ukubambeka ukuthi no wena mina vele ngihambisana nenelo Number 2 bazalwane abacomplain ukuthi uhamba uyabasometela into efana nento ngoba phela wona sokhona bakwathi kusho abantu abaningi yini bese igcozi lile kwenta ukuthi ungasombi bazalwane ukuthi uyababona ngoba phela nabo bafuna bakusonzeka bona ngisho ngithi kule ndlela lesihamba kuyo especially bafundisi thine besihola amabandla namabazalwane kunale gama lesithi ukuthi temptation ma temptation is not something longayibalekela but ke uthi uNkulunkulu usinikete amandla etukwatona lethini ngoba na ukhuluma ngetemptation 12 ake ngibekise na ubuka into uyayihalela ngaleso sikhathi asiya so yabona ukuthi hawu nakulo but uphinze kusho ukuthi Nkosi angeke ngikhone phela ukuthi igcina mina ngaphandle kwakho sidinga lamandla wena ngoba moyingcwele nguye lokhona kusigcina uma ngakutshela ngithi mina ngiyathezamela ngenda lokunemanga abe nginemanga ngoba inyama lesiphila kuyo but umuntu lositako kuyo lenyama lesiphila kuyo sitinqeko umoya waNkulunkulu njengoba Jesu atshela abafundi bakathi hambani ningasuka eJerusalema hlalani ukuze simamingcele ngafika kini utanikete amandla okushumayela livangeli lamandla okushumayela nalamandla ukuthi igcina nalamandla okwenta tonke into abuya kumoyingcwele
ngeke wena on your own uthi wena mina ngiyakhona kwenda lokhu na usebenza ngebantu lebahlukahlukene bantu njengoba usho lutshela bahlela buye busisi bahlela buya bona into enjani netinjalo but udzinga lamandla uthi Nkosi ngicela ungiside lamandla ungivikele uyaya kumoya ingwele usho ukuthi ngiyangathi ngingumuntu uma ungangiyekela ngenta into letimanga mfati wena na utawukhona ukungibamba ngoba ngitinikela kuwo ngoba moya ingwela njengoba ngishilo ukuthi akakubambi ngenkani ufuna wena utinikele uvume ukuthi akwendekele yakhe inzalo ngilendo lekhona ukuthi ukhone uqhubeka la endleleni ngemandla moya ingwela hayi ngikuhlakanipha kwakho lapho ke Mr. Mfundisi nguvile ubala la uthi nawe waniketwa lithuba lokuthi veta le alliance la kuwe njengoba namhla selimile elisondo noma selimile lithende la ungena abazalwane khona ngaphakathi endlini bakhona lobanikako lithuba nabo bathi vete njengawe la waqalana khona ukuba nguwe baba Masina emfundisi kule usho la ebandleni la kuwe la ebandleni bakhona labafundisi noma nje bazalwane nje langathi bafisa ukwenda njengawo la waqala khona ukhona lobanika kwelithuba uthi bathi vele nginethi ngicabanga ukuthi kahle nangile njengoba ngilapha ngisho ngibafundisi le nginabo le ngiba trainer ngisho bona lo oh yes bakhona abafundi nginabo lapha nginamfundisi Chiro nginamfundisi Pastor Ntokozo nginamfundisi Mazibuko lo sebenza kuDidi ngibona okay nginamfundisi Pastor Sharon labanye abafundisi benginabo labanye lebahambile mara bakhona la namfundisi khona wakamabuza khona labanye badzala labafundisi labasebenza la kimi but ke labasebadzala ke ngithi ke bayathandaza ngoba semlomdzala ngeke ukkhona ukuthi but laba ngibala labakhona senginabanye abafundisi lebaqalile futhi nyalo ma youngsters ngibona ukhona lo nyawo kaSibanyoni udriver stimela mina lo mnyawo ushaya ibase gate la umfana bathi ngipride ushuma na umbeka la ubeke base gate awubeke la lento lephuma kuyamangala uNkulunkulu endaba ngiyabakhulisa nalobanye intombatana isebenzelo ngisakhile ngase nginabo banene ngoba nginale nhliziyo ukuthi ngifisa ukuthi umuntu igift yakhe ngiyisupport okay anginanzaba ukuthi angasebenza maybe entithi mangaliso idlula tama lele ngikulunkulu lasebenzise kodwa ngifuna lokho ukuthi enda ake ngibekise nginalo umfundisi wakachiro Pastor Blessing this young man unalenye gift lenye nethi angisho vele ifuna ishaphene ibe he can recharge the spirit of God to the power of the Holy Spirit vibrate lisondo lonke lidlodu ushanga silizange libe khona kwamademoni lokakakuva uthandazela abantu bomake bathi angeke abe nemntwana athole umntwana abe unesiphiwo lo mfana senginalo lo munye lo wakashoko it's a prophetic ukutshela into nyalo next week yendeka ukutshela into hayi ukuthi uyakhenda bonke ngisho ngibabukela bonke balapha kwabo utazoshiyela abanye uyathi kunanayi into futhi lekuthi njengoba siyilandzela into lenjalo yakubona uyathi lo nto likhulumako lokuthi unika abantu ichance uyathi yendekani labazalwane angithi baphuma nabantu bangena nasontweni nabaphuma uyabona ngilaba baqala ukukhuluma khona ukuthi hey mfundisi njalo uyabona kude emzalwane lenke ngamuva athi mfundisi ngoba usetulu akasathi kithi ngoba asinalutho wayiba lenza abafundisi abacomplain shothi wena njengoba usho ukuthi uChrist unika abantu ichance shothi wena uyakhona kunika umuntu naloswele ichance kufanele ukuthi ngisho ukuthini
uma kunemuntu ufana ukuthi njalo ushonele ula sonfeni mara akusingimake kumbe lo netimali kumbe ngimake lo sebenza kahle kude lo complain ako umzalwane athi mfundisi mina akangadi ngoba phela mina anginalutho kuya kuboza bani ngoba sibani cishe yena uhola kangcono kakhulu yabona into njalo lento leyo iyende kanjani ngoba abafundisi labaningi banokuyimosha ukuthi anake labazalwane lokuthi ndaba kufanele ukuthi banikela kumbe lelikhali liyatiwa kakhulu uyena kanjani lento le umisa kanjani lento ngoba phela lo msebenzi wakho omuhle lokuthi abazalwane labangana lutho kufanele ukuthi nakashonele umzalwane wakho yasontweni uyakhona ukuthi enenjani akubide mfundisi athi kushoniwe lapha ekhaya unesipho lesithithe omake uyagula mfundisi bayasho ukuthi uyakhona ukuthi asupport lesikhathi sinakuthi ukhona into enjalo ihamba njani mfundisi wami into leyo ibesana yami yangithasha ukuthi phela mfundisi le level la kuyo labanye lapho kule level leyo babese abatholakala lethwana lento nje ukuthi uyena njani mfundisi wami lento insaba leyo nje ngithi njengoba sibelusi ngithe kokuqala kufanele ukuthi useve labantu angi kuwe ngoba unani ngiyakuwe ngoba ngawuthi unomphefumulo noma lesi sitha saNkulunkulu ngumzalwane ngumntwana kaNkulunkulu njengabe Jesu sifele sonke sithengwe ngengadi ene mangiya kulomzalwane mina vele kuthi umzalwane leshonelwa ngingayikho noma ngimuphi nyaka ene ngimle ngiqala kwesikhathi ngothola ukuthi siyi4 so mara ngikhona nankosikazi wami angabathula abanye mara ngenda show ukuthi mina ngibakhona lento lelo mfundisi wami sokuthi ukukhatha njengoba ngikutshela before uyo interview umuntu before umkhuluma naye mfundisi uyabona uyathi mfakazi bale nto leyo yakuthi yini phela thina nasithela sita kuwe number 1 asikabeki appointment that's number 1 sithathu nina siqhamuka ngiqhamuka sisoyithula sakhe siyaqhamuka nakusifika lapha navuruvula ligede sikuthiwa kulabo make bebayi2 wena us3 uyakubona bamile ngaphandle uyakubona njalo awukafiki nasifika kuwe wathi hayi angafaka appointment uvela wathi madoda lithini ngiyobani wena ngiyobani okay lithele into lefana leto awasibuthi appointment mufakazi balendo yokuthi wena uthi nyalo umzalwane awumbuki ngani ngekuthi unani umseva ngendlela yakho lokufakazi lobo nami ngingifakazi nasanto ngifakazi ngoba sithena sifika awuzange ufike wena njani ufike uthi fakani appointment ngithola nini uvele wathi next week ubiyani la ngila ekhaya noma kufika umuntu wase lokhonza ZTC noma ukhonza ku unenkinga angithi mina angimsithi umuntu lokhonza kuphi ngomsithi ngiyasita wonke umuntu into lengiyendako mina ngibuta ngaJesu ukuthi umamukele leyo ke ngilole lokubutako mara lesonto lakho kunenzaba nesonto lakho ukhonza kuphi kwente kanjani but inzaba ukuthi lo muntu lenguye laphilisako uyamathi yini umamukele yini manje umfundisi wami uma lo muntu athena akamamukeli bese ngiyamshumayela amukele Jesu leso sikhathi athathe Jesu umthathe leso sikhathi ngifuna athathe Jesu ngoba angisho into lekhona akusingimi ngiphilisako akusingimi ngentatindo lento layidzingayo ngulo muntu lesikhonda yena ngifuna naye amukele lo muntu lo wenda letino ngoba Jesu nguye egcineni utafuna ukuthi ende njani asita ngoba sikhona la sihlangane ngayo nguye Jesu lo inkosi nemsindisi mfundisi wami yathi ukuthi yabona into mina ngithanza ukufika mina umuntu ongikhuluma into le-straight that's why angigeki yabona anginabangani futhi yabona njalo lento lelo ikhulumako ube ngifakazi njengoba ngisho ukuthi lesikhane singena sithi sitofuna ukuthi interview esikhulume nawe uzibulele isonto wathi biyani sahlala phansi sakhuluma ngiyacabanga phuma 30 minutes solo siyakhuluma ukuthi hayi madoda ayikhululekani hey siyashaqise ngiva ngasilento kube ngavela ngirecorda leso sikhathi leso uyakubona into njalo ngoba lento losho yona lobufakazi lobo nalophinze ubuva nalabantu labakulandzelako nebantu labakuthandzako nebantu sebathi okuthandza futhi because nathi sikhona lokuthi bathandza thina ngithi sebathi wathi ukuthi mina ngifundise sibani batofisa kwathi ukuthi batinikele kulelo sonto lelo yakubona lo bufakazi lobo umfundisi wami bukhona akusindo yokuthi and bongathi nokuthi sinde sibhizi ngendvo leso bengathi kube surprise and waphezulu wavula
isandla wathi no naku into efana naleyo no mfundisi wami lento labantu labayishoko ukuthi uvulela sandla even noma umuntu anganalutho hayi kungifakazi lento lesifakazi kwathi welcome wonke umuntu lodalwe uNkulunkulu yeah lokunye ke ntshele ngibutana umbuto wenza abayistandi sase lapha eHilary backgroundini si kwafika baka futhi saya safuna standi ngalapho buzwelishaya sathola indzawo ukuthi sayibuka ke hayi labantu sasifuna sikhuluma nabo ngabisisani ngetimali sabuya ke sakhuluma nabaka chief ukuthi sifuna standi then baka chief bathi okay sitawubuka ukuthi singanibukela njani kwafika bakaGininza ngala bathi bathengisa le yandzawo leya baya ka chief ngabe kudlala ibhola khona la bathi ku chief no sithengisa le ndzawo le sifuna kuyithengisa ngoba le ndzawo le simethu bekunsimu manje sesifuna ukuyithengisa chief basibita ke bathi no biyanda bakaGininza bathengisa indzawo leya lapha eTulo ukuze asathi chief safuna lele ngendasi la kwakhwele lesikolo khona chief yeah ngisho bekuyinsimu ka chief sa approach chief ukuthi sifuna sithengisele wathi chief no say lenzawo yesikolo sifuna ukusibuya abanike isikolo sekufika abaGininza usibitela sesiya usinika le yanzawo okay ke sakhuluma nabaGininza bathi baGininza bafuna 200,000 okay sayikhipha 200,000 sababhadala sakhipha 20,000 sabhadala chief njenge 10% yale mali sathi thola incwadi okay saya lapha nabo chief konke netinduna basikhomba sabita lo mfana waka lodlalisa ibhola lapha ukuthi lenzawo sesithengile seyethu okay azaka abaninkinga ke nokamhlanga lo kamhlanga yeah then ke waqhubeka wathi ngelinye ilanga sasino asesiyikambele lenzawo siyivale while labafana balungile bangadlala mara sive sikambele nasesaka sitabatshela ukuthi basale baphuma sathi nasihamba sifike siqasha umuntu afake idrati wafake mapalo wafake wasinasa asengafaka idrati babuya lo mphakathi wakhipha letinto wawisa ngamfonelo lokuthi hey igcole lapha bawisa le mapali masina ngithi ngiyafika ngathola ukuthi sowusuke lo mphakathi ngathola amapali vele bawubisile baphulile okay ngathi bengayidrobheni ngefoni bangafonela bakachief bathi hey kachief bayakufuna sekufike umphakathi walapha so utokumangale ngathi indzaba yini ground yeah okay sesiyaya ngelesine lapha kachief sahlangana nalomphakathi ngokhulunywa ukuthi okay indzawo washo chief indzawo ithengwe lishondo umfundisi Masina incwadi unato nongeleni bathi labantu no lenzawo leya ngeke kwakhwela isonto le lenzawo sayifuna abantu abethu badlala babemanyawo lapha kudlalwa khona lapha sijima khona lapha ini okay kwakhulunywa wathi chief okay ngafuna ukuthi nibukele indzawo ukuze ukuthi sithathe lenzawo le ibiyele esontweni sinine sithole linye indzawo okay into yakhona yabuyela ukukhulunywa kwagcina kuthiwa no kukhulunywa nabo laba sesikolweni ukuthi lapha esikolweni abona ground lesikolo asivule lapha phakathi khona ukudlala alright ke isikolo nako kwakhulunywa kodwa ke ngingadi ngoba labanye bakhuluma letinye izinto ukuthi khona labangafuni ukuthi isikolo sivume ngokwentekani into lengayithola mina ka chief ngathi ngina ngithola nje basibita basitshela ukuthi okay lapha thina njenga bukhosi asisana manje ukuthi singanisita ngcono nithathe lendzaba niyise ni ku edrobheni kumaloya nithole maloya nabo sheriff babuye ngathi mina uma nithi ngiyofuna nginto bese mina ngiseva bani ingathi kulomphakathi longaka basibona no angisokutobuke kwalaba baphambili kuseve bona ngathi mina okay njalo umphakathi ke ubowulwa lo mphakathi phela hayi ukuthi bowulwa lokulwa ngathi mina uma ngitolwa nalo mphakathi ngifike ngakhe lisonto angithi ngiyawina bese ke ngidabe sengishumayela abantu nase ngilwena lo mphakathi la nase ngicabane nawo sengisina ngimela lapho ngithi Jesu inkosi inelithando ekubulwa nalaba kube ngilwenabo ya kutaba njani ngoba phela lento beyifuna isolve ukuthi lo mphakathi uthole indzawo wakhe ground
ngendlela ekahle lento siphume kahle but ngasekutofuna mina enyalo ngiyoma emakhotho konke nalomphakathi hayi angeke ngisakhona ngiyayiyekela angeke ngilo imali bayidlile bayithethe bakaginiza akaginiza ngeke ngimobalance umuntu othi imali ngabuya la ngathandaza uNkulunkulu wathi kimi hamba uyehlahlawo ufuna izakho mfundisi wami before usifike ehlahlawo uyathi ukuthi still nalapho njengoba usho leli ground leli khona lababe masina libabe masina usite emphakathi wabakhomba indlela abantwana ngoba lokungali kakho yes it's a lose to the church, you understand kuphindze futhi ukhombe indlela abantwana ukuthi no na indlela le ground ukhumbule ukuthi noma ngabe kufanele ukuthi kufanele ukhushulwe igovernment lento yini bangadzinga wena mina ngithanda lokuthi noma abadlali lapha kuleli ground solo babita igama lamasina kamasina lapha even noma ngafuna kusho ukuthi noma ngabe ufuna kuli akakaluzi kufana nokuthi noma ufuna kulikhuli usibafuna kulikhuliswa yabona bafuna kulakha bayini stadium bafuna ku stadium mnikade wele ground ngoyena ufuna approve tonke letinto lifana and tukwaloko still labantwana labathide bene njani basitakele ngemandla akho lesonto lakho yes bona bazalwane bangasho ukuthi siluzile lapha ngithanza nayi lento loyikhulumile uthi leli ground uma lito developer batobita lo phethe emaphepha nganawo la swere wena uma liyati ukuthi ndaswere uma bato bakha structure lisinye sisukumo batofuna lo swere wena ngoba noma igovernment itofuna kwakhe itofuna letinqathi kana but no selinetinqathi lina asesesithi nayo ifana nawo ukwakhiwe ini lapha eThembisa groundini kwakhiwe ibox lapha na ngokona abantwana bachampagne bakhe inkosi champagne angeke ngokona abantwana bakhe hayi ukuthi boxer unani ona lapha le ona yalapha bantwana bangozi kulomndeni nkosi the same thing as nawe tukwel ground li ground noma ngabe lifuna likhule usatobili libitwa labantu lamasina noma ngabe uyaphila noma ngaba usekho lokusala abantu bakho bane ground la and tukwaloko futhi lo mphakathi wonke usitakele ngalomfundisi ngoba kathi Giniza akasekho Giniza uphumile ngemali lesingimbhadla leyo and li ground manje tincwadi tikhona la endlini uqhubekuthelele futhi umfundisi wami sona ground noma ngathi thelele inyalo ngoba chief nayo na chief uyakwati ukuthi kuhamba njalo kodwa ke ngithi mine emoyeni wami angingeke ngilwe nalomphakathi ake ngibayekele abaqhubeke badlale uma sebangidzinga ukuthi badzinga ukuthi sitokhuluma ngitawuya vele kahle entitweni yami iqiniso lonke akusekho lebengikucabanga njengoba bengifuna ukuthi labantwana njengoba nabo wona babesihlale phansi sikhulume kahle sinikane le ground but ke aloko ke kwalokunye nabathi ufika ngiloko ke ngithelele ground ngasuka lapha ngathola stand ke eTlatlawo ke ngathenga ngithole 3 hectares njengoba sesiqalile manje kwakha for lo msebenzi lo musha lokuqhubeka sesiyasi akale ngoba le sondo leli sitawusuka leli libiye eTlatlawo olikhulu kakhulu ngithi ngoba vele uyathi ukuthi into nendo ngithi kuba nendo le ukuthi isuka njalo njalo yakufana neyi still nakhona nebazalwane labathide khona lana ukuthi bafundiswe ungasakhubushela umnye mfundisi khona lana ngokuba hawu lapha nje unayo lapha mara ngisashila utho siyasonga umfundisi wami ngizanda mfundisi wami ngiyakuphi mfundisi hayi siyakhona leso no kuhle kakhulu siyajabula nje ukuthi sibe nawe mfundisi kuningi esingakushare kuningi kakhulu ngoba njengoba ngisho ukuthi even noma na undlula uyakubona na undlulela ngemova khona lapha uthola abazalwane bagcwele basemfila bana usho ukuthi no mfundisi uyathandzwa kakhulu ukhethwe uNkulunkulu aphenze futhi asizise nebantu labaningi kakhulu ngathi siwaye senenjani sithi hayi no mfundisi sipoxe naye kancane nje sisho ukuthi umfundisi wethu bantu uyile ngaka labayithandza kakhulu njengoba thina siyathi ukuthi
ukuthi okay mina ngingazibhali ngoba labacishe bakwadi bacela ukubona mina ngiyakwadi ukuthi okay right nako ekubeni angisodi nako vele angisodi total ngoba ngihlala angisho ukuthi angisodi lokuthi vele ngoba so lokuthi angisihlala hlathi endleleni ukuthi le njalo hey ngoba lesikhathi ngesinaka ukuthi usosondweni nake usashona ngodini yalo uzokushona eBabatoni yabona le njalo so lesikhathi asibi khona kepha lo msebenzi wakho muhle kakhulu njengoba nje ngisatobuya nami khona lana ngitobuya nje ngikhonze efana lento ngoba muhle lo msebenzi nemuya wethu na usebenza nebantu labaningi uyakhubeka sesikhathi nasi sifika kozweni nasikhona sithola khona lokuphumula khona ngisho ukuthi nako ke into efana lento kubona so siyawuthatha lo msebenzi wakho umfundisi sifisa nje ukuthi uchubeke kakhulu njengoba sibukelele kuwe uchubeke lo msebenzi ukhule nathi sikhule ema-company ethu so that sitokhona ukuthi siside la njengathi ma-media nanani akhule kakhulu ama-marketing company ethu ukuthi abe makhulu tokhona ukuthi kusiteke nalabanye abazalwane nabakhona abantu khona kungena amasebende ifana lento kubona into njalo ngoba phela uma sikhula uyabona ungena nabathito khona lapho kuleyo ndzawo leyo bene njalo basebende into njalo siyabonga kakhulu mfundisi ukuthi ube nathi ngingadi nje labafuna ukuta nje esontweni ukuthi okay right ngoba likhona lana eceleni naka emgwaqeni eceleni naka Mtonzeni isonto nje libhaliwe laphana ungasho ukuthi lingena sikhatsini mfundisi then bangena sikhatsini baphuma sikhatsini umukelekile umuntu ukuthi nakathi ufuna umthandazo uyeta every day noma njani isikhathi zokungena la ukuthi kumuntu ufuna umthandazo kumuntu ufuna kululekwa kube mechado ukuthi bafuna ama guidance bathi khona kutekana kwente kanjani sicalile ukuthi isikhathi sesonto ngena sikhatsini so then manje abafuna ama guidance like imishado njengathi sicishe sinebafati sishadile tokhona kwathi ukuthi ngani ngiyacatshana nemindeni la tokhona ukuthi sifuna tiluleke ukuthi into njengaleto ngoba make masinokhona ungifakazi nawe ungufakazi walento hayi kusizocela into lokuthi asiyibone nathi ukuthi lenjalo so kwente kanjani ngena sikhatsini nesonto ngesonto singena ngo-10 siphuma ngo-1 okay then ke ngelesithathu sinenkonzo ngo-6 umthandazo siqala ngo-6 siphuma ngo-7 kwenze umthandazo ngesonto nasiphuma nangabe unenkinga noma ufuna kululeka noma ufuna kumthandazo noma ufuna kuhlala phansi ukhulume lokhu kuhluphako sisinasiphuma bese siyasala la uyahlala phansi siya-attenda lokho size usitakala sinasikhathi ukuthi ungijahile ini vele ngendlela isho ukuthi lapho malisonto hlala nabo bazalwane ba-attende nabafundisi babo bakhona siyabathandazela na unemkinga-ke phakathi neliviki uthi ngamthandazo noma kuthika yini lo unefoni oyitholile uyafona ngisho ukuthi ngikhona la ekhaya nangabe ngikhona la ekhaya ngiyakutshela ngisenza ekhaya dani-ke uyeda siyabuye ngekwa nangabe ngingekho ngiyasho ukuthi ngangitsheda kusasa then ufone then-ke so uyabuya siyakusida umfundisi ngoba sinelipheji lethu la ku-Facebook bayabuta la abazalwane la babuta la kuna nokuthula ulapha ka-Or uthi ngicela kubuta-ke la kumfundisi ku-God's General Miracles Church kuthi ikhona i-transport lihamba njani i-transport nangabe ufuna kuta esontweni ngingathi nje ngala ku-Or nabulikazi transport ingala elika egodini isuka ibhasi isuka le bathi nga eBoka ihambe kaMakakula ihambe engodini ingene ehlahlawo ihambe ezwelisha iphume ibuye itela every Sunday ngalabo Or nabokuba asinayo transport ngaphandle ukuthi gibele itaxi kusho ukuthi uma ngihlala ngalapho engodini angize ngiware ngithi ngofika ngani ibhasi khona asesibambele wokugcina lo uthi uyabuta uthi ma branch noma ibandla unalo libandla eThekwani nakhona kude kunebazalwane basuka khona branch ngiyo khona la head office ngiyo head office sededalisakhiwako phambili nenkulu kakhulu iyavisiseka abantu bakucanza mfundisi bamthanza ngibona la kule page bangena babuta ngoba basibona si live babuta kumfundisi ukuthi
le manje sekwenzakalani ukuthi siyabona lapho ukuthi emfundisi masindlula sebayeva lo God's bathini God's general eceleni nakamtonzini asesiyivala ngejoke bathi lesondo la kamtonzeni uyivala njalo usafuna ukuthi manje babuka ngijake manje sivalelisa nje no uyakuthi awusosomkhathile sengawushaka ngendlela yakho ngoba kushaya ngejoke lemnazi but ngiyangishaya ngendlela yami yakhona ukhumbule le yaminyaka leya dzalanyana nje bekwente kathi ingodi kakhulu kule ndlela le abantu bashona then langichamuka mina uyakubona ngiyadibuta ngithi shotse kufika kwamfundisi waletha kuthula khona lapho ngoba ingodi atisendeki la ndlela ngiza ngidibuta ngithi umfundisi lento uyivale njani ngoba phela abantu bebashona ke la ndlela le kuneti kakhulu ngaze ngathi no shotse umfundisi lento kahle kahle uNkulunkulu umphecobo ngoba ukhatheke ukuthi abantu bashone kule ndlela le ngoba bashona vele bowadi bengashipheli iviki abantu bangakashoni ngeliviki ushayiswe umuntu ushonile ngeliviki ushayiswe ushonile mara kunele nje kwabana nesonto ngasho ukuthi no shotse uNkulunkulu lento uyikhethe ecobo and ekusho kona ukuthi sonke siphilile ngaye noma ngabe singeke tanga kuye ade sikhulekela kepha ngemandla akhe nethi ngekufika kwakhe uNkulunkulu bese sewakhweshisa yonke nalemi moya lebhenjalo ke lebhengasi kahle ngoba sekufike yena alamanye amagama sibaningi lesiphilile ipinari ngithola ngoba akusendeki la ingodi leli bhedi khona lebhedendeka la no siyambonga uNkulunkulu ngaphandle kwakho kude lokungeke kwendeke leBhayibheli lithi lokungendeke kubantu kuye kuyendeka esikholwa ukuthi kunenge lokutawendeka ngaNkulunkulu esilong sibuke Kristu ayimqalisi nemphelelisi ngokubonga ngoba into lebalekile kuphakamisa Kristu ayinkosi nemsindisi nekutshela abantu ukuthi usithanza ngakanani le ngifuna kukusho nje le ngifuna ukugcizelela nami sengitoqeda ngicela kwathi ukuthi Jesu usithanza sonke abathi bonke abantu ukuthi Jesu usithanza sonke Jesu akanako ukuthi uthanza abantu usithanza sonke inkinga lobhekene nayo akusho ukuthi uNkulunkulu kulahleli uNkulunkulu uyakuthanda amen siyabonga kakhulu mfundisi ukuthi usinike leyo opportunity leyo ukuthi bantu abami buyani nende lendo lele yena njani lele nifisako ukhumbule abantu abaningi nokuthi nangabe thothi ufuna kwenda into letside ne labanye bathanza kwenda lokuthi ma views athini ku TikTok ma views athini but ma followers ku TikTok athini ma followers ku Facebook athini ma subscribers ku YouTube athini lento le njengaleyo abantu abaningi bayithanda ukuthi bafuna ukukulandzela ngoba le ndakho iyathengisa wena akayibuki le nto njengaleyo ukuthi siyabonga kakhulu ngicela ukuthi sizivala ngendlela yakhona ngemthandazo nje kancane nje ukuthi siyabe sizayivala siyabonga ukuba nomfundisi amen sinathanda samadoda Baba siyabonga egameni likaJesu Kristu uNkulunkulu wethu ngengcwele sibonga ukuthi uNkulunkulu wethu uphakanyiswe igama likaKristu atiwe ukuthi uyinkosi nomsindisi wethu emhlabeni wathosifela fela kiphambi kwethu wafela kugula kwethu wafela nkosi konke wasiniketa uNkulunkulu wethu sabatidala nakithi siyabonga moyingcwele ukuthi uNkulunkulu wethu samukelekile kuwe ngenxa yengadi yaJesu busisa baba wethu engcwele balaleli busise Nkosi babukeli busise Nkosi nalomsebenzi lo wendiwa uNkulunkulu wethu baba wethu engcwele nabantwana bakho egameni likaJesu baqhubekise Nkosi bapromote Nkosi ligama lakho baliphakamise Jesu bakwathi bantu emhlabeni ukuthi wena uyinkosi umsindisi wasifela wafa wavuka ngosuku lesithathu uhleli kwesinene sikaNkulunkulu uyabusa babe uyabuya sekusonzele isikhathi la ukuthi ubuya khona unengile kwendekako kodwa wena uNkulunkulu wethu usiniketele lithuba ukuthi baba wethu engcwele sishumele ivangeli ukuze nobuya bakuthole ibandla lakho likhona egameni likaJesu busisa baba usahamba babuyela lapho kubuyela khona qhubekise umsebenzi wakho busise Nkosi nebabukeli egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu amen sisho njalo ngoba awupheke uNkulunkulu mithebe